Pradeep Ayingbi Pava Miyamgi Dimana Thina Bohonavani, Lairon Wifi Digi Paki Naga Taruk Mihatina, Makakalaga Lambagi Taudu Oduga Marilena, Security Force ki Apun Bakanguna, Pradeep Amasum Ayingbi Paki Badu, Taudu Odu Haking and Sienaba Muising Panaba Miyamgi Dimana Thina Bohonavani Haina, Tankul Naga long TN Ilna Fundoraki, TN Ilgi Siro Lamanahai, say Sigi Metarahum Duida, Lairon Wifi Kundagi, Liangmi Naga Misam Taragani Pan Paki Pamasumadugi. Tungda Pava the Yawanaga Misam Taru, Damtina, Makaka Hatuk Lava Haksang Wena, Zuntarada Punkiba Taudu Odugo Marilena, Lairon Wifi Kundigi Meetei-kuki Pradeep Koba Miwe Amaga, Maki Luinava Ayingbi Allies, Mangaibu Zulai Tarada, Manipur Police National Investigation Agency NIA Central Reserve Police Force ki Apun Bakang Woman Fatki. Miyoni do Fakiba Adu Law Enforcement Agency sing Satarak Lamdamashigi Miambu Apang Machina Bamasum, Lonia the Bamong Namduna Mi Paba, Lonia the Bamona Pazilaga Tambamasum, Damtina Hatpigi Taudu Adugi Mayokta Miamna, Sangshilagiba Ashengba Mara Labor Muising Pana, but Dimanadubo, Natina Bohonabani. Makoi any parky patong sida, Yam Nangay Oiba Masum Tony, Kokizo Council Miam among Nagasing Paraga Harkivi Wapa Masana Yazakrabani Amaso, Lairon Wifi Sip, Lalboy Wifi Allies, Kailen Sangamasumaki, Kunginu Pising Kulai Pai, Kene Pigi Muisina, Yan Manning the Lokalaga, Tawang Satakibani Hivisi, Taudu to the Yauru Budigi, Hingori Bamuisina, Kutinduna, Taklaba Power, and Sipawa, Function Ushina and Litokli. Issue is the Legamas Law Enforcement Agencies in the Yamna section Amaso, Bonings and Tizanabams being Singadavani Haina, Walking Committee of the Tankul Naga long section Watamli. Status Miam interest assume well Pongana Baloina, Assumbama di Manung Power Umonda, Tabaktona Honagadabin Hanatamli. Gujarat की एक्सीडेंट हमारी सिरे मरी सोकली गुजरात की जोनागार डिस्ट्रिक्ट नरंग कार अमन खामदुना लेबा ट्रक अमद थोमजिनबदगी मियोय मरी सिखिबगा लोइना अतोपा मरी ने सोकलाइना पुलिस ना फोंदोखरी पुलिस ऑफिसर अमन फोंदोपगी मतुइना थौदोदु नहन अयु अंगनबदा जोनागार पुलिस स्टेशन की मनुंगसना लेबा Mazeabadi Kun Manaka Tokibani, Manaki Lambina Kal Kamdun Liba Truck Amada Tomzin Maduda, Gar to the Tonglapa Mui Mari Kuta the Shibagaloin and Atopa Marina Soki, Lake Hidrava Punamak Imungamagi Mui singing hand fondo Ladun officials in Raki, Asokwa Singdo, Zonagap Civil Hospital, the Pukat Kibagaloin and a house Asokpa Aniki Pipam Lori, Mishi Minanang Liba Mui Singdo. Bansakant district ki nema di makoi somnath tamna sappi lambi de lebak thipa thaudok mayu na khiben hanesu mang makhata na phongdokhi atop report amadana nupi oibi gi ikai khumna ba manghan ba hatpe gi bihar gi ko na miyo em sibi gi serak bikri sei tara khakta ngai ri nupi masa ama nupi oibi gi ikai khumna ba manghan ba masum hatpe gi maralda bihar gi Rotas district ki court amana miwe ama shivigi serak bikri pokso casing gi special magistrate nasu oiriba additional district and session judge Arvind Kumar nan Baram Singha ko miwe du shivigi serak pibaga loina lupa lak ama gi fines lok tokhi special public prosecutor pokso act Hira Pratap Singha na phongdo pigi matuina thaudo du English ngani ge kun gi November taraga mari Diwali numita Reuters ki Dalmia area ra thokibani Equis Asina Lakshmi Amasu Ganesh ki Saktam Singh Pigi Haidunama ki Yumlona Badigi Sahi Tarak Tangai Nupi Masa the Pukraga Nupi Oibigi Kaikum Nava Mahalava Matunda Hatoki Beni Haina Mana Fontokli Taudo Odugi Matung Nupi Masa Dugi Imungi Mioishina Polista Missing report ama pikat kibigi matung Balram Singha Pabagaloina Maki Yumanunda Lotuna Tamnamba Ugi Box Amagi Manundagi Nupi Masa Dugi Haksang Konki Case Asi Tang badigi tang na thokpa singi manungda mani maram maduna conveyance sikhwai digi converserak pi bada matik sai haiba wapam court na thamki district legal services authority digi laikhidraba nupi masa dugi imungda lupa lakh taruk pi na bigi court na khanganki Sursampur dagi Lilong drug kilo 5.148 purak pami phare Sursampur dagi Lilong tamna kwakta pharuga purak pani haiba brown sugar kilogram 5.148 amasum sen oina lupa lising marfuga hundoga satrek ka hundraga konana miyo ema Manipur police na phakri police na yamlaba drug amasum sen ga konana fagalaba miyo dugi maming MD Amjad Khan saini fuga tre apapa lekhidraba Nazir Ahmad Kawi Lilong singjau dagi nari
Manipur Police की रिपोर्ट मतुंग इन ngarang Chusampur kwakta phawraga lilong phaw budrak puthok pusin tawgodori heba akakna pawm phangmadagi SP Bisnupur gi miyeng makhada masum Additional SP Ops Bisnupur gi command makhada Bisnupur commando gi team anina Grey Masugi Mahindra Puns registration number MN04P4706 asi kwakta da Shri Culture Phamanak ta khamki गाड़ी अदु खामलक चेक तौर मनung मपान फाउन उबंग हम प्लास्टिक पैकेट तरादा ब्राउन शुगर नि सिंगनब पोलम सौरना किलोग्राम 5.148 अदु ओइ थंगब मनिंगी खोंग मनुंग लोलग थम मनि पुलिस न गाड़ी अदु थौरम लिबा एमडी अमजाद खान फगत खिबग लोइनना ड्रग्स सिंग अमसुम सेनफम अदु फटखि मिये अदु द तोंगलक कार अदु फगत खिबग लोइनना फगौक सौ इखाई पुलिस स्टेशन ना एमडी एनडीएनपीएसए की मखार केस म लखतुना अमसुम मखाता थबल लखनब फारब मियोय ड्रग गाड़ी अमरि सेनफम अदु सिजनखि फगलब ड्रग अदु मालेम की कैथल सरन लुपा करोड़ मंगा रुंग की ओइगने हरि अमरम दे हरियाणा दा लौकटपा एनडीपीएस का मरी लेनबा एफआईआर अमदा दीपू गुप्ता कौबा मियोय म सुसामपुर की ड्रग क्राइम की सेंडोंग ओइगनी सिंगनबा लुपा लाख कुनगा पंगा लिसिंग निफुगा निथोगे समरी के कोनना मणिपुर पुलिस ना ngarang फटखै फगलबा मियोय दु सुसामपुर ड्रग लॉटसिंग की हवाला ट्रांजेक्शन यावबा मियोय ओइगनी हाइन सिंगनबा लेबगा लोइनना मियोय दु क्राइम दिगी फंगलक सेनफम अदु कोनना हरियाणा पुलिस ता खुसिनखरे हाइन स्पाउ मन मखातारी थाउनाउजम ब्रिंदा कांग्रेस ता जॉइन तौखरे हाँ जी, ये कोई भी वॉयलेंस ना हो, पीसफुली हो, क्योंकि आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा, जो हुआ है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। ना खंगना कोई रैली लापसिदा मैखु कारे को हाइबसिदा कंप्लेन तौबा कांदा मकोइना काइम उशनदा गई अदुगी पोत मै थाबदु कनगेदी हाइद्रगा सोमदा मै थारेन कंप्लेन तौजरीबा मियोय सिंदा कोई काप्सनदना कोई मकोइबु तंखाइदना तौबसे तसेंगना मकोइ लेबे मथौ ताद्रे मकोइ सिदी तसेंगना हारगदी अकोइना सिदा अचौबा मकोइदा पनिशमेंट अमा तौबा मथौ तारेन खल्ले ऑफिसर ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤ ꯊꯥꯔꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯔꯨꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯊꯥꯎꯑꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯛꯅꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯨꯛꯅꯩꯁꯦ ꯈꯨꯠꯀ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯅ ꯅꯣꯛꯑꯦ ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔ ꯅꯪ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯥꯞꯄꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯖꯨꯝꯁꯦ ꯀꯟꯖꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯒ ꯃꯨꯛꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯀꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯨꯝꯁꯤꯗꯪ ꯀꯪꯖꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯅꯤ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯍꯨꯏ ꯁꯟꯗꯧꯅ ꯐꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯔꯣꯏꯖꯕꯤꯗ ꯐꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯁꯣꯛꯄꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯅꯥꯡꯒꯟꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯣ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯖꯤꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯐꯥꯗꯦꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯉꯨꯁꯤꯂꯣ पब्लिक के साथ क्या हुआ कैसे होने दिया इसका रिप्लाई तो नहीं तो हम लोग तो पीआईएल लगाना ही पड़ेगा हम लोग तो ये तो हम लोग तो लीगल तरीके से हम लोग बहुत बड़ा पनिशमेंट है तो इस पे ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर भी आता है तो मैं केंद्र मंत्री को एक बार फोन लगाता हूँ आपका कमांडर एक बार आइए तो फोन में बात कीजिए क्या क्या हुआ उसको भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ क्योंकि ये सब उसके विभाग में आता है तो एट्रोसिटीज कैसे हुआ घर कैसे जलाया गया तो इसको तो बताना तो पड़ेगा ना राइट तो एक बार हाँ जी आपकी बात सही है पर हम ये पूरा प्रोसीजर आपको इधर आके पता करना पड़ेगा और जो भी आपके असिस्टेंट आए हैं इनको वो कि आराम से अपना पीसफुली बात करेंगे और यहाँ पे अपने अधिकारीगण से हम जो भी इन्होंने मिलना है उनसे मिला सकते हैं। हाँ जी ये कोई भी वॉयलेंस ना हो पीसफुली हो क्योंकि आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा जो हुआ है तो एक्शन तो लेना पड़ेगा नहीं वो आप एक्शन के हम कुछ कह नहीं सकते वो हमारे अधिकार से अधिकारीगण है
उनसे बात कीजिए, एक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। am nungai taba di ngarang thoki ba thodok hai tare aikoi kanto sabal da aikoi gi kuki singna makoina rally chasanaraga aikoi gi akoi Meetei yum tharam mai tharam base tasengna haragadi chahi ahum mari sit akoina incident myam thoktan la abani yam nungai taba thodok se thoa la abani kaidi makoi gi sophisticated weapon bayra kanda akoi angang kyama legidrabani bomb to myam sizinarabani hai tare adu ngarangi thodok sida mu rally chasanaraga tawbasida akoina khoi nungai jadabadi ngarang atai myam judi akoina khangdabida surprise oiraga thokpa thodok ngataneba adu ngarangi dudi akoi yumgi yumbu singna akoi gi maiku kare ko yum mai thado re ko haibase makoi da khange adu khangbasida kanara complaint tawgani akoi bu ngapi ni lakliba akoi gi forces myam sida complaint tawgada ba aduda yum sigi meter yam nakna haitare mitna uba nung lang abaw yaw mafam haitare 18 Punjab regiment gi mi su sida leire moi gi forces su leire leina makoi yam nakna mafam sida makoi da thazaba hana pi hai nakoi peace shanti oina layu akoi nakoi yum ke leiri myam se loina ngakani mai yam marichum na ngakani yam phazana ngakani aduna nakoi kaim ta kiningai oide haibagi akoi gi leiri biriba akoi gi kundari ba akoi villagers myam sida su akoi leiri ba myam sida su loina hai hana haiduna leiba leiba sida ke dore ngarang khangna akoi gi mai akoi gi rally lakpa sida mai ku kare ko haiba sida complaint tawba kanda makoi na kaim usana da gai adugi poto mai thabadu kange di haidraga somda mai tharen complaint tawzariba mioi singda akoi gi caption dana akoi gi makoi bu tangkai dana tawba se ta sengna makoi leibe mathau tadre makoi sidi ta sengna hare gadi akoi na sida achauba makoi da punishment ama tawba mathau taren khalle kai gi no haim tamda yam usitaba ma yam kana uri ngasi akoi na ngarang su ngasi su ai point khara panjarke sida party gi vice amta leite political party tawnaba matam nate hujikti akoi di thabak mayam punjela thabak tawbaduni ngarang akoi honorable MP Oza Bimol ngarang lae lakpada akoi gi lae mahak na laksari do mayam gi tamta lae lakpasida kamai taw yam nungai tabdi karino haim tamda honorable MP has a protocol yam chawra jani taseng na haragadi atopa state su MP minister ga hari minister ga yam chawra jani yam chawba honorable MP am la akanda mahak na captain thol on natraga makoi in charge soro wari sanagi haibda kanam tholak tagai makoi sipoi khara na wari sanalaga phamal laga thamgi ba haibse yam usitaba amne akoi gi prajada usitaba ne lawjage yam nawai taba haitare kai gi no haim tamda protocol yam chawba honorable MP am la agan atopa state ki MP am la amona natraga minister am la ame hairaseba adu taragadi makoi di ekta sabdhan legi doineba adu koi Manipur gi MP am la e hairaga wari sanage hairaka anda makoi na aidi kai haitare ngai laga phamal laga thamaga sipoi khara wari sanalaga thadura paibse makoi yam thi usitaba amne na khanjai ngasi maksu ai akoi gi union minister Saram Das ta phone tawjai phone tawra kan da wari sanau haibada makoi ngai ko ngam giroi khokiroi adu tawraga bharat ki union minister amana party akoi gi kai haitoino RPI gi president oiriba Ramdas Thawale na masama phone pairaga wari sanage to ngatang tholo o haiba matamda makoi yam laithona usitaba gi taiba tawba haibase se na akoi Manipur se makoi usitre na takpani sida political party adu ata taw matam nate aduna makoi usitre takpasi akoi chaba akoi answer back ama taw mathau tai legally akoi na sida akoi na tumin election matam election ba tumin election lambadai ne kasi akoi wari se tumin election lamdra ba akoi nahan akoi lan se soft tawrani ba sida politicalize tawraga tumin election na ba akoi wakal se divert tawna ba aidigi nungai chawkhat thaurangi matang haijelaga mayam se divert tawna ba tawraga pisal la kan sida mayam se wakal divert tawhalure ba matam khara aduna siguma mayam se namdara thamdaraga layeng doba akoi nare haibse layeng gi di leitraga antibiotic khara tharaga numinini khara ni humni khara satlawa thamu badaini ngasi laina se fudora ise aduna phajana layeng awom changi layeng se haraga di political party gi adu ada yeng dabita pula punjal lakanda makoi se legally fight awom changi sida kuki gi lairiba illegal immigrants duga makoi gi lairiba terrorist kangu sing sidang natabida akoi bu kanbini la iba kangu sing se makoi na chapchaba duty torokta ba michang mikhai nai ba machang ba ama yaubase makoi su para tambi ba machang ra haibase akoi khali aduna para phajana tambi ba tabani aduna yam nungai taba na hangai di surprise oina shock surprise oina shock ohen bani akoi da hojikti victim je khangna yum mai cha em ta kanbio haibok da kanbidraga lepaga yeng leiba du yam na kanda haidi mitna uba sai khongna haidi meter yam na short distance da bo kanbiba ngam da ba haibase sidi yam ikai ningai ni akoi processing yam ikai ningai ni mo je para tambiba chawam changi aduna sida aina akoi nga haijaba do
Honorable MP la about the jam sort of protocol la kana phamala thamaga ngai laga mi unahanda bita kauthor o haibo unahanda bichat pa haibse ta sen usi train tak pani na haijage me adugane akhoi Manipur gi rang sidane hari bo sen koi na si hai matamda mayam ningsang biro legal notice hazala kani wanda ko ama hai ga koi aduna any thazin ho akhoi na koi tumin lebe yade any akhoi namthan ba torok so akhoi huzik thengna ba tabani makoi da para ma tambi hodra gadi hayeng tungi yumbiron gi damakta achoba akaibam la kani no huzik akhoi da presence da thoi ba thabak se akhoi na akhoi para ma chawam tambi hogadabne se haijari me anda